কৰিলেই তাই আৰু নিজকে বাঁচাবৰ কাৰণে বাগানৰ ফালে बन्द'बो खालामदों आरो हाबोबा खिन्थु बेखौ माने दिहुननाय जागोन आरो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव फिन आरोबाव हाग्रा दानस्रांनानै बर' बिमा रायजो जाहैनाय आरोबाव मा खालामगोन दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ लोगोसे दुखुनांथाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो मा बुंखो मानगोनां फानिराम ब्रह्म साराहाय लोगोसे मोनसे मुगैथाव लाजिनांथाव जाथाय जे उदालगुरि जिल्लानि माजुलि साहा बागानावहाय सानै लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनानै मोनसे दुंहाव थासारि माबोरै जानो मोनखो आरो माबोरै जाखो जाथाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लायोब्ला एसेबाबो मोनथिगोन। हाग्रा सिफायनायखौथ' जेब्लानाखि फरेस्ट हिसाबै एम हिसाबै दंमोन बे समावहाय आङो माने खोब नोजोरबो लादोंमोन दानि गाहाय एम जेम्स बिथाङाबो नोजोर लादों बिथाङाबो बे फरेस्ट डिस्ट्राक्सन खालामनायखौ बोरैहाय होबथानो हायो बेखौ नोजोर होदों आरो जों बिटिसि सरकार हिसाबै बेनो माने हाग्रामा सारनि माने दैदेननायाव जोङो फरेस्टखौ बोरै बासायनांगौ बे माबाखौ माने दायित्वखौ लानाय जादों आरो गोदान गोदान माने बिफां गायफिननाय माने खालि हायाव बेखौथ' नोंथांमोनहा मिथिबाय दाखालिसो जोंहा पास फोथांनो पास वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे खालि जों मानासाव हाग्रामा सार गाहाय हिसाबै फैबाय ओमफ्राय जों बिफांखौ गायबाय आरो बेल' नङा सब जायगायावनो दा बिफांखौ गायफिननाय अर्थात माने फरेस्टेसन जों खालामफिननायखौ जों नाजादों। सार बिनि गेजेरावनो जोङो मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों जे जायफ्रा सिफायदों बिथांमोना बुंदों कि जोङोहाय जुदि बेनि बदलै मोनसे जायगा थानो जुदि बिटिसि सरकारा होयोब्लासो जोङो बेखौ गारनानै बा हाग्रा सिफायनाय नङा बेबायदि बुंदों बेनि सायाव सारमोना माबायदि सावरायलायगोन हाग्रायाव हाबनाङा जोंना बेनो हाग्रायाव माने खुनु दिन थांनो मोना आरो जों बन्द'बो खालामदों आरो हाबोबा खिन्थु बेखौ माने दिहुननाय जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो जायफोर हाबहैदों बे मानसिफ्रा बबेनिफ्राय थांदों हा दंना गैया बेखौ जों दा सालिजारि खालामगासिनो दं आरो अबयथा जुदि गैयाब्ला बिनि बेब'स्थाखौथ' खालामनांगोन खारन गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों सनितनिफ्राय बिसिनाय दङ आरो जोंनि जायगानिफ्रायबो दङ आरो किसुमानखौथ' मा बुंनो टाइटेल मोनखानाय मानसियाबो आरो हाबहैबावो जों बुंनाया माने बारि बागान टाइटेल मोननानै बारि बागान जाबाय गय गायबाय ग्रोम ग्रोम जाबाय आरो बिदि मानसियाबो जुदि थाङोब्ला बेखौ मा होननांगौ जाखो बेखौथ' जोङो एसे नायनांगोन ना नायनांगोन माने जों ओरैबायदि बुंनांगोन आरोखि जुदि थांदोंब्ला बियो जोङो बिनि हाखौ बै टाइटेल होनायखौनो जों केन्सेल खालामनांगोन मोननानैबो जुदि माने माबाबाय थायोब्ला आरो सिफायबावोब्ला बेथ' थिग नङा होथारबाय हाखौनो होथारबाय टाइटेल होथारबाय टाइटेला मोननानै आरो हालखौ सिफायोब्ला बेथ' माने अनलाइन फैबा माथो दंबावो गतिके जोङो गासिबथिंबो जों नोजोर होदों हाग्राबो बासायनांगोन दैखौबो जों होबथानांगोन रायजोखौ जों माने मोजाङै जाहाथे जों सहाय खालामनांगोन आरोखि बिनि गेजेरावनो जिथुनाखि माबा होदोंना मा होनो नेशनेल पार्कनि जिथुनाखि नङा जेनेबा बर्डार होखाबाय सिमा होखाबाय नै बेखिनिया जिखिनि जायगा बिसिम होननानै खिन्थु बिनि सिङावबो माखासे गोबां न'खरफोरा हाबनानै दङ बिसोरखौ माबायदि जादों थांनाय सरकारा बिसोरो वाइल्ड लाइफ माने डिक्लेयार होदों जेनेबा जोहोलाव जोंना माबे दा बिसोरो बे जायगायाव दंखायोमोन बिसोर बुंनाय बायदिब्ला जों मिथिनो मोनदों आरोखि बिसोर दंखायोमोन टाइटेलनि थाखाय बिसोर एप्लाइबो खालामबाय थादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बै समावहाय माने इउपिपिएल सरकारा बेखौ मा होनोमोनलाय माबा खालामबाय माने वाइल्ड लाइफ डिक्लेयार होबाय फेन्सिं होबाय आरो दा बिसोरो बेखौनो बुंबाय थादों आरोखि जोंथ' सिङाव हाबखानायमोन जों बोरैहाय माने ओंखारनांगौ होनना खिन्थु वाइल्ड लाइफआव हाबनायखौथ' जोंथ' बोरैहाय होनो रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे लामा दिहुननांगोन जाहाथे बिसोरबो माने जाहाथे बुजियो वाइल्ड लाइफआव थानो मोना बेफोर जिनिसखौ जों मोजाङै बुजायनानै बुजा फरानि गेजेराव जोङो बोरै समाधान खालामनो हायो ডিপজিট মেনেজাৰ যে তেওঁলোকৰ বাংলাত মানে ছোৱালী দুজনী কাম কৰিছিলে আগতে এজনী কৰিছিলে তো তেওঁক মানে যিজনী ছোৱালী আগতে কাম কৰিছিলে সেই ছোৱালীজনী মেছেজ মানে মালিচ কৰিবলৈ কৈছিলে বোলে তাৰপিছত মালিচ কৰাৰ সময়ত মানে বেয়া মানে অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনী ডাইৰেক্ট আহি পেলাই বাবুক কৈ পেলাই কাম চেঞ্জ কৰি ল'লে বাগানৰ ফালে ওলাই গ'ল আৰু তাৰপিছত নেক্সট টাইমত ইয়াতে ফেক্টৰীতে কাম কৰিছিলে ছোৱালীজনী তো তাক মাতি নি পেলাই বাবু দিয়া নাই নে দিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কিন্তু তাই তাতে কাম কৰি আছিলে কাম কৰাৰ সময়ত মানে যোৱাকালিৰ ঘটনা সেইটো তো কাম কৰি থকাৰ সময়ত মানে তাই
চাহেবে মাতিলে বোলে মাতাৰ পিছত কাপোৰ কানি খুলি ল'লে আৰু মালিচ কৰিবলৈ দিলে বোলে। মালিচ কৰাৰ সময়ত বোলে একদম বেয়া ব্যৱহাৰেদি বেয়া গাত মানে বেয়া জেগাত টাচ কৰিছিলে বোলে। সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনী মানে তাৰ পৰা লগে লগে ওলাই আহিলে, কান্দি কান্দি ওলাই আহি পেলাই আৰু আমাৰ SMS কমিটি আশা আৰু মহিলা কমিটিক জনালে যে মোক ইয়াত বিচাৰ লাগে। কালি কিবা এটা বিচাৰ হৈছিলে, সেইখিনি সময়ত মই আহিব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি আকৌ এবাৰ বিচাৰ হৈছিলে। তো বিচাৰ ৰাতিপুৱা সিমান এটা ভাল নহ'ল। সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনীক মানে অলপ বহলাই কৰিব বিচাৰিলে, সাহস কৰিলে ছোৱালীজনী। সেইটো নকৰি পেলাই যদি ছোৱালীজনী কিবা এটা কৰি ল'লে হয় লাজতে নিজে, কিয়নো নিজৰ সন্মানৰ এটা কথা আছে। তো ছোৱালীজনী এনেকৈ নকৰি পেলাই নিজকে হিম্মত যোগাই পেলাই আমাৰ কমিটিৰ মানুহবিলাকক, আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাবিলাকক জনাই পেলাই মানে নিজৰ বিচাৰটো বিচাৰিলে আৰু। মেনেজাৰৰ নামটো বা কি আছিলে, ইমান ৰহমান। মেনেজাৰজনৰ নাম ইমতিহাজ ৰহমান। দুজনী ছোৱালীক কৰিছে নেকি এনেকুৱা? অঁ, দুজনী ছোৱালীক কৰিছিলে। মানে আগতে এজনীক কৰিলেই, তাই আৰু নিজকে বাচাবৰ কাৰণে বাগানৰ ফালে গুচি গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট ছোৱালীজনী মানে তাইত মানে প্ৰথম ছোৱালীজনীত কৰি নেক্সট ছোৱালীজনী বেছি সৰু মানে। তো ছোৱালীজনী তাতে কাম কৰি কৰি মানে সেনেকুৱা সদায় বোলে কৰিব দিয়ে, মালিচ কৰিব দিয়ে, কেতিয়াবা মাথা আৰু কঁকাল ঘঁহিব দিয়ে, ভৰি মালিচ কৰিব দিয়ে, গাত মালিচ কৰিব দিয়ে, সেনেকৈ কৰি পেলাই মানে কৰিব দিয়ে আৰু বাংলাত কৰিব দিয়ে। হয়, তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিজন মতা মানুহক মানে মালিচ কৰিব লাগে, তো বেলেগ এজন মতা মানুহক মালিচ কৰিব মাতিব লাগে, হয়নে নহয়? নহ'লে বা নিজৰ ঘৈণীয়েক নাই নেকি? নিজৰ ঘৈণীয়েকেহে কৰিব ন। এইটো বেলেগ ছোৱালী বা বেলেগ মহিলাই গৈ পেলাইতো কৰিব নোৱাৰিব নহয়। এইটো অসভ্য কথা হয়, এইটো বেয়া দেখা কথা হয়। তেওঁ নিজে ভাবিব লাগিছিলে যে সৰু ছোৱালী মোৰ ছোৱালীৰ দৰে হয়, তো মই কিয় এনেকৈ কৰিম? তেওঁ এনেকুৱা সাহস নে, এনেকুৱা নিলাজ নে যে তেওঁ যে এজন সৰু ছোৱালী এজনীক যে সেনেকুৱা কৰিব লাগে। ছোৱালীজনীৰ 19 বছৰমান হ'ব। আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰিছে? আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাক ন্যায় লাগে, ছোৱালী দুজনীক ন্যায় দিব লাগে। আৰু যিজন মেনেজমেণ্টে এইটো ঘটনাটো কৰিছে, মানে আমাৰ ইয়াৰ বাগানতে নহয় বা আমাৰ কোম্পানীতে নহয়, গোটেই অল অসমৰ যিমানখিনি চাহ বাগান আছে, মানে তাতে কোনো বাগানতে তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰে। কৰিছিলে। হয় হয়, সেইটো কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁক মানে কাম কৰিব নালাগে আৰু আইনমতে তেওঁক জেহেল হ'ব লাগে। আৰু জেহেল বুলিয়ে নহয়, তেওঁৰ ফাঁচি হ'লে বেছি ভাল হ'লে হয়। কিন্তু আমি আৰক্ষীৰ যিটো নেকি আইনৰ, সেইটোতো আমি হাতত ল'ব নোৱাৰিম। আইনে কি কৰিব বিচাৰিছে, আইনক আমি সকীয়াব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মানে যিমান সোনকালে পাৰে মানে আজি পাৰিলে আজিয়ে তেওঁক বহুত নানা ধৰণৰ শাস্তি দি পেলাই মানে জেহেলত সোমাব লাগে তেওঁক। আমি সিমানখিনি বিচাৰিছোঁ। ডিপ'জি মেনেজাৰ।